Kisipai ke Border Security Force BSF ha ka pratare ujemmang araja arpulai ke lekem ya laingot kisipai jongka kibadan ketiban senret kuli ya katrok ket masi ha ka mit jong stantare ujemmang araja arpulai ka bra lams ke jingyap jong Bah Roning Nongkynrih hasnong pom syutia ubere nong nya jong ka te katrok kajing to okit menta kala ya chakmat ya kini ki laingot pat katanat sipai BSF kala penmi ya hukum ban penlong da ka Court of Inquiry halor kini kajing jia yakini ki laingot latip kerteng kum umoni sing u head constable u single sing bat u kedam kishore ki bedai ki constable ketanat sipai BSF kala weng kam sipor yo umoni sing u siat hadu lai kuli na kasulai SMG barata balapha ya u BSF headquarter ringkat ka hukum dai ban mi khlam da yo jingben kumman sukudau panak te jing ja upara jong Bah Roning Nongkynrih ubala lat em nak te jing senret kuli ki sipai hak te mit ulai thu baki dei sipai BSF ki ble siat dusman yo hunman jong u kat bar gidang libu masi kiba yeng ki labu jing ujor penursla police station ha kan tarik ujembang arja apply bat hadu menta kidang ap ya jing bishar hok halor ke jing sha siat dusman u Bah Roning halor ke ni jing ja ka KSU ha ka pratari ujembang arja apply kala penlong ke jing elang pat ba penursla ban penbor ke katanat sipai BSF bat ik sarkar jela ban kem bat pen sitam ke badan keti ban siat yo Bah Roning